قات تشتێکی خۆش ژۆوەڕە بێژم gelek tiştên girîng rû didin bêguman li herêmê Kurd eger li ser hevin bi plan bin, bi program bin ew ê ji bo roj avayê Kurdistanê pêşe rojeke baş garantî bikin bêguman. Ez ê ji civîna nûnerê Serokê Amerîka Donald Trump, Tom Barak û fermandarê giştî Esedê Mazlûm Abdî dest pê bikim, belkî hûn merak bikin temaşevanên hêja. Civîna dawiyê ya di navbera her duyan da li ku derê çêbibû, ew civîn vê carê ne li Şamê bû, vê carê li ku derê bûye, li paytexta Urdunê li Emanê bûye. Ji civîna yekem ku li Şamê çêbûbû gelekî baştir derbas bûye. Yani vê carê Barak li hemberî Mazlûm Abdî gelekî sempatîk bûye, gelekî nerm bûye. Tê plankirin binêrin ku civîna bê li ku derê çêbibe, li paytexta Fransa li Parîsê çêbibe. Ehtimmaleke mezin heye Serokê Fransa Emmanuel Macron jî beşdarî wê civînê bibe. Di civîna bê de wê mekanîzma beşdarbûna Hesedê di nava artêşa Sûriyê de û pêşa roja roj avayê Kurdistanê û bi taybetî rêveberiya Xweser werin gotûbêjkirin. Dibe ku hinek biryar jî di wê civîna Parîsê de bênestandin. Fransa binêrin. Fransa piştgiriya Kurdan dike û dixwaze di Sûriya pêşa rojê de jî mafê Kurdan parastî bin. Mîvanekî min ji Parîsê heye, kî ye? Kadar Pîrê ye. Rêveberê rêkxistina Kurdên bê sînor e, geh Kadar xêr hatî. Dixwazim vê ji te bipirsim bi rastî li gor ku tu ji Parîsê dişopînî civîna ku Mazlûm Abdî û Tom Barak çêbibe tê plankirin kengî bê ecebe. Hêrindar bê me moste silav ji bo te û temaşevanê kanala Roda û TV tevar. Berî wê bi rastî min dixwast ez bersivin te baş tişt gotin me te guhdar jî kir wek temaşevana. Mesela Tirka û zirtêk Hakan Fîdan dixwind gefê dîsê dixwîne ew çeteyên Tirka dîsê li rengekî dê dixwazin va gefa bixwînin wek xwazin çav ji ser tişta bibin xelkê şaş bikin. Lê li ser erdê newehaye wê wek te destpêkê jî got Seyda Nêçîrvan Berzanî xebatek baş divê meselê kiriye lê ne tenê û heta û qasîmekir na ji xwe neh dest pê kiriye niha jî em neh ji wat xwazin gibêtir bikin heta gebîgê dawî û zelal bibe. Wek îro aynen berdevkê hêzên Sûriya Demokrat qeset û em ê tevlî hêzê Sûriya bibin lê divê bi plan bin, divê di destûr de be. Em mesela ji bergê tiştekî li rewşa bû li Swêda hişt her kes ji miletê Sûrî şiyar bibe û zanibe ev kesana karibin de ey de qedê xapandinê bikin. Me jî bihîst bi vî şeklî rûniştinin divê hefteyê digerek li Ferensa bibin. Wek gihat gotin lê ne tenê mesela Jeneral Mazlûm na ew çanda derdiket Şamê ji bo dan û stendin bi hikûmeta Sûriyê re û aliyê dî jî wê hikûmeta Sûriyê jî wê tev li Parîsê bicivin. Şanda rêveberiya Xweser kek Kadar yani şanda rêveberiya Xweser jî tê Parîsê? Wê bi vî rengî bê ji xwe mesela li gel kê wê bicive ev şand? Hikûmeta wê çanda hikûmetê jî bê? Yani wê li gel kê bicivin li Fransa, li Parîsê? Wek hertim gil hev rûdine lê rûniştina sereke û dibêjin enu orta Jeneral û Tom Barakê wê Serokê Fransa jî hazir bê wilo tê gotin heta niha ji xwe gelek aliya tekîd kir, monîtor tekîd kir lê ji ber bo mesela ewlehayê yani mesela emnî tespît nebû, tehdîd nebû ev meselana wê nêzik wê zelal bibin. Lê mesela berî tim belî gelek yani gelek jara jî ez bi te derketim tim jî ser mesela rewşa Sûriye me digo ne Emerîkî û ne Tirka bê Fransa çareseriya Sûriye nabe imza Fransa lê tim nebe wek tê xuyanîkirin jî imza Fransa wê hebe Fransa jî Serok Macron eşkere ev mesela got em dostê Kurdanê em piştgirtiya Kurda dikin Kurda bedel ji bedela dinyê tevî vî şerê Daeş dayê heta giya pêrê bi hûnkarin xwe bispêrin me lê
ام تم كرد اف درس اخو خوش فين كرني ام خود سبيرين خو چه دوز جيل دنيا هبن لكوبن بمرأة لكاربن ام قالك اسباسيا وابكن كما ابرو نشتن لباريس كما بري وينا لبايتختا اردن عمان بو اف مثلا مساجد پر خرد جديدن جبر كما نل شامي بو جبرجه اوان دخستن في رونشنا برين ها قل شامي بكن جبوك او قتل عامي او كشتنيق السويدا كرمن خوازن تعرف سر بقرن يانجي تشكي وندا بكن فان اتفاقا وبون فان منزا شاواكر جبر الور شكستن جبر تشتيق قلكي قريج وقمار وق داعش ذكر وق جبهة النصرة شوى اون بير برنجكي اشكره ودخوازن تبل هفيك بير مزم لسوريا بكن شرن نافخيي تاغ ورابن هفدو باجار وباجار ورابن هفدو باشا كا كادر بقولين از خازم في سوريا آرامی كلام بك اوكي باشا نه مثلا از خازم في بزاربم فرنسي حتى تشرادي والقل داخوازين كردابن مثلا فرنسي وياكي قبول دكن كو سوريا ببا ولاتكي لا مركزي نافندي كو داخوازا كردانه يعني برينها رونشتن بفرنسيار بونه فرنسي دولتك خودي سازين وقت سروك دولتي كسكي تعيين دكيج او سفير سوري بيانجي ملف سوري امبير بخور ونشتن وام مثلا باوانا اريكري قبول كري جبرك بشعفادي بينن امجي دقه بدقه روجانا ام تشتغل سوريا دب تايبت ام مثلا کشتنا گدبه ام دیگین نواناج بو گزانبن که مثلا فدرالیتی چارەسەریش بو سوریه مثلا کرداگ پرچبون وک سیستما دولتا ترکا دبیجه وک گنها هاکان فیدان دگوش دروی پرچبون هون چه دخوازن خسكا برينها اردمجي هاكان فيدان دهبا وقت عفرين داغر كركرن وقت سريكانيه وغري سبي ديس امزانن اغنى بلاني واي مثلا زورا قلواهاتي قتشاره جوار نماي زانن كي چل بيشيا روجلات نافين ورولا كردا دما يكيتيا كردا برنگ كي هبه امنابه یک پارتی و یک گوتن و نه رنگ گنها هی کرد لحف دکن و الحف دکن نهاتش کی گل کی باشو پیروزه روشا کردا روجلاتا ناوین ده و کس نکار به تم مشروعی ده روجلاتا ناوین ده بکه کرد اره نکن و ولو تی خیالی کنن لبرچ عواش خواه تشتایاجی به بدل هاتیه تنه لروجاوای کردستان شهید تنه گورستان شهید اگمره درباز دبیه ده نسري نبني جوان خورت وكتشن جواني دلال يعني بدل ترمزن هاتي دانين مثلا امنا وق هاكان في دان ديسك لسر خوينا خلكي نام خوينا خلك خوينا خوا وخوينا خلكي جي باراستي لافما في ميد في ليه كاك كاداري مثلا افدما كتبيني يعني يرشن تركيا لسر روجاوي كردستاني لسر هسدي ويا باجي اما بیجه راوستیانه جخوا الهام احمد بر پرسا پیوندین در ول روجاوا کردستانش گوت کو پیوندین وان دانستاندن وان راست به ترکیه رهانه یعنی تنابینی کو آرامیک راحتیک دنابرا انقره و روج اوای کردستان دا چی بویه؟ مثلا راست او اتفاقات كردي هنه تركا خوش فهم كدي نكار كرداج هف برجبك وقت قوا چاند خودشينه هولير ودشين سليمانيه جبو مثلا باكوري كردستان زانن عينا روجاواي كردستان جي بيف گريداي روشا كردا به هف گريداي او نكارن كرداج هفدو جدا بكن ديسم از دوباره بكن في مثلا دما كرد يكبونك دنا وانات هبه شخو چاره سري لوري راست لبهوري بتركاناي اي دقه ممكن تركج اخر وقرنج برج اوانز او هاتن مثلا اشيتي نه مثلا ترك اشتي خوازن نا او زور هاتن اشتي وحيد بسر تركات جنيف كده هات قد في كرد براي منو امو كردال هاب بكن ليش بيلكرن بحطا بري محكي ودمها تشتكرن تشتك ده مثلا شر هاندين خوازن شر كردا بكن شر هيزن سوريا ديمقراط قصدي بكن يا بكا يا بجا يعني بوارجيا دي روكي دي قوشار محاولة اغتيال مظلوم عبدي جنرال مظلوم عبدي بوني بري شار مهادي قوتن دهرو جوار ماي عين سر تلفزيونا دهرو ماي
ونيفي هر إيراني تولو تايبت إيراني جي ونيفي دي وهر اللجوء طبعا جنرال مظلوم جوان كسي وبين اللجوء الأوروبا بدي ودهرو تاني معنى أول شيء يجي ما برسفا وادامكو دهي خوا لدهاخن برا صدبي ورن بيشامه بشغي بسكن بفاهون خلاص نهان دي بيسيرو أمي سيه واجي در بيسيه بكن برا نحسد روبي وبرا ديسي بين بيشامه بسكن جبي والله فاهون قديان مثلا إيرو پر زلالو أشكري كرد كس نكارفي ملتي تنبكي ملتك عمري شورشاوي زيدي 125 سال شورشاوي شورش يفيكتي بدل قلق داني تشتكي نورمال اف قلايا بيجي ما في خو د سوريا دي تاني كرد خدي بروجي بون دسبيكا امنا بكن شورشا سوريا شورشا هات زين تفلهبونا دبو تاني كرد بروجي وهبوش بو بيشروجا سوريا تاني كردا دبو ما في حمبك هاتيا بيجي بين لافن دي تاني دخستن بوهرتن بشار هري عينا سيستم ياكل شونا ويروني تشتيقن هذه كن عينا ولوي تاني هيفي قصد دي كردا دي روشا سوريا جبو بشروج باش بقارب بكره كلام بكمست گلک سپاس کادر پیره ریوبر رکستنا کردن بیسینور ج پاریسی خوش